Nisa cia bilingi wa mauvo. Nisa itatu na nusu cia wiyo wa kele wa matuku atatu mwai wa thandatu mwaka wa 2025 nina wikwacho kana kiwiyo cha kukiende kwithwa kita kwa ila nina ukethia na utho chandini wa bilingi wa mauvo nitawa Caroline Mweni wa Muteti ngalikoni ya bilingi kwanzia ya meko winake Sharon Ndinda mbetu ambao kunengelelia alata manengi huito dhini wa bilingi alatukumbanisye ni vamwe na amwe matongo ima Wiper kumania kiko cha MCA mwolote kuvithukiwa mathikoni. Atongo ima Wiper Mombasa kutetea ndu ya Kalonzo na Gachagua mayasiani ya kuovosi ya Kenya. Silikale ya Makueni yingwata nionela nene kukundwa emine ngusanisyo cia itheka kaunti nisu. Na ngavana wa Kitui kwa sani maende kuona matunda mawali ukumekiwa maunduni makiwo. Bilingi wa mauvo. Na tuambelilia amwe maatongo ichamani cha Wiper matongo weni MCA mwolote Rose Kathoka na mwene kivila wa chama cha Wiper Kitui West Kitheka Ilandi nimeumania vanene kiko cha wandani cha kuvithukiwa kwa MCA mwolote chamani ki Jacinta Moni ni amuika ala maneyo vete na miyo ya kauta nzuma chathini cha mathiko kila kinatoa iwe sokoni kana kisioni cha endau itina wa MCA kutangasa muungamo wake wa kukwata hambau ndongo ya chama ki Kalonzo Musyoka savalini yake ya kumanda usumbi. Atongo yani maweta kiko taki kukikute na meya kana akisia utongoi maimwenda mbunge wa Kitui East Nimrod Mbai kwite wekeo na kila makita kuemwa ni kumusia mutongo yusu. Kwa MCA mwolote ungua chama cha Wiper Jacinta Moni wa thandatu muthelu nthini wa chathe kimwe cha mathiko wardini ya Endau Malani Kitui East ni kuendea na kumilia evyo veingi kati wa NND vamwe na atongoi. Jacinta anavithukiwe ni nguthu ya anake makwete lungu kavindani kala unaumasya uneni wake chathini kiu na kukunia malewe mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kosa usumbi wa nthi ya Kenya unyuvanini ula ukite wa 2027. na dina huya asanden na wa mama na wendo agama ina gane ina gane emosi Atongo ima chama cha Wiper matongo wewe ni MCA munyanya Rose Kathoka vamwe na mwene kivila wa chama cha Wiper Kitui East Ilandi Kitheka ni maweta kiko kiu ta uteleme munene kwi uthei wa kumya mawoni kukonia muungamo wa kiuteti balama mwenda MP wa Kitui East Nimrod Mbai etia uwekeo kwa kila maweta kana anake asu ni andu make mavakuvi na ndaneo na ndalili ya kulikilela na kutetea evuthukia ya MCA Jacinta. Inena kwa niaba ya ibetisi ya Kenya atongo ima ibetisi ya Kenya ngwazia kana kindu kiyukine kikie ni kindu kithuku muno na itwa akilani ta ibetisi ya Kenya na twikulia mheshimiwa Nimrod Mbai andu asu makiona akuite niketha mauke maras mheshimiwa Jacinta ni kwithia nu wetie Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to gutwika musumbi wa Kenya 2027 ili twamukulia niketha athi kwa niaba ya gunzi isu yake athietie wekeo kwa ibetisi ya Kenya na le kwitia wekeo kwa ibetisi ya Kenya na itu no kumanya kana ithi tuyatongo yi ta ibetisi ya nthi ya Kenya na itu kumala na twaumala twikakunya ngua na tuumulani na umanye baila na nthuku pelana ya ibeti.
bai kwisela video ila wikite mutandaoni wake wa Facebook weta kana kila mundu ena uthasyo wa kunena ateo maiku mwatha uthasyo itina wa kunena ndeto ila ikuonekana takukwata mbau sieko sia amwika asu. Sema hivi, wale watu wanataka kutuzi Ruto wakiwa Kitui East, we can allow you have the freedom of speech, but we are not going to assure you of your freedom of speech. Atongoi yumenda serikali yose anake asumatambia mavima kimiao vala MCS maweta kana maikilethwa ni mundu onawiva kuungamana chama cha Wiper na kutetea mutongoi wo Kalonzo Musyoka. Nye ni umwe katika family isu tunaina mathiko wa thanza tu family ya Kamuthwa na usu ni nathika ni yango wakwa nenda kwa samwanyo usu numane kila mheshimiwa Nimrod Mbai unekie kumbania nguns sio kama thikoni mayango tukomboleza nenda kwasa ni mapitio manene pyu na no na atwikie kindu kina wao itheta family na kindu kita family ithe tuna kiumane ni kwiria nye Jacinda niye natakiwe na beondo muthoku ni nekite na nene ya Stephen Kalonzo wa Musyoka na nina rights na freedom ya speech ponze valangu di Kenya. Ono uyovo nimeenda mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo anengwenda yani atongoi onthe ukamba vamwiona ala manyumvetwe na siama ingi kuma ukamba. Chama cha Wiper ni chale onengwa ndaya na ni chale no kuthozo ni mundu onthe unokuwa kwenda ku associate na chama nundu katiba ka Kenya ni kanenganira mwanya freedom of association na freedom of speech. Kwa upengo mundu wale kuumezua kana kukunwa nundu wa kunenea kila ukuwa kwenda ku associate nacho eno thiosu na mheshimiwa Mwoni Jacinda ndanene kwa zo nemwe ina waradia we mwene kukunwa kana kuunga muonena nundu kilona nenie ni kukathia chama kila we mwene ukubelieve nacho. Vilingi wa Mauvo, Mutongoi TV. Imwe cia ndongoi na amemba chamani cha Wiper kauntini ya Mombasa niseumania vanene tambia ya imwe cia ndongoi chamani cha Kenya Kwanza kuma ukamba kuvuthisia ngwatanio ya Gachagua na mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ndongoi ingi cia ulei. Mwandiki wa Wiper sub-county ya Mvita Michael Chalo Kituku easia ngwatanio ila inonekie kavindani kanda mboka ya Seikuru ni ngwatanio 11 niite kumukwata mbao Stephen Kalonzo Musyoka zikayonisya kesi ya kukitia kivila cha president 2027 ni kana kumovosia a Kenya kumotongoi utailite. Angelina Musena Mauvo. Kuyana na Michael Kituku ni kana uneni cha uya ilite kuma kula kwendongo ni kwithwa ngwatanio ila yona kienthini wa ndambuka ya ndongo isia ule itongo ni ula wa munini wa president Rigathi Gachagua na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ovamwe na ndongo ingi ngalikoni ya ule ni mwana ni wakana ni makuvikia kumukwata mbau Kalonzo kuikithia ni wosa kivila cha Osumbe na kumavosia a Kenya kuma kwe utongo utailite na yonondo epinda nebikie ne kulia mbaito na mbalele tweyumbanie na tujekana na siasa nini tandwala manokie manakengwa manetwa ku ya State House mathi matweke yune mo matono nena kwa akamba azute yazia timu atongo ima akamba ithene teze mbai ya mukamba yele kwetha na mutongo yumwe na mutongo yetu ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uzuni wawele kutu ya tethiata tethingali ngalikoyepa tekomelapa teamukelapa na tiendata niwavuthisia komano ya imwe cia ndongo cia ukamba State House vala makomanite na President William Ruto wetekana vai kindu cha vata maavikia kunena nisia na kitonya kumatethia enenthi ukamba wetekana vyo na milati minene ukamba ni ya kwamie vala yuwa makuli enenthi mavikie kusalucha na kusakua ndongo ila itonya kumatethia tiasia bina nebikie binda ya kuyoba kabyo kule tando na siasa cia Kenya na nena wazi siasa ya Kenya ni siasa ambaye no lo lea anzungie azatisi ambaye nundo na wasisi ondo kuandika na wao yu wethi andu alama kuandikwa na alama Musumbe na alama katika leadership positions no kuandika andu alamo ya kamba makaandikwa nu akamba makatethewa nu nundo akwethia mena ndongoi si katika leadership positions na kila kesi one kwethia utongosia wemusi ndo leo benefit yo no kakuli ona nande alama benefit no mai onethati ingi na yu tuenda this time around tuendeyo tupindwa otosu twitho na sura unge tumane siasa tumane kana siasa si ka mwene
na ka mwene kayu niko tikwenda kwikea na tenda kwikea chendi twase ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ngina State House. Ni uneni ula wa kwa Tombau ni Davis Mulei na ula ni mutongo wa Mwika chama ni Wiper va kauntini ya Mombasa vala ingi wakulia ndongo isi ambaye ya gema kuunga maitino wa ngwatanio na kumkwata ambao Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nthini wa savali yake ya kukitia kivila cha upresident usakuani ni munene wa mwaka wa 2027 na ngema nionekie kana ina 10 million votes ikwaranitwe bamwe na undusu nukwitha wina impact muno nundu twasisia politics ni maundu ma hesabu na hesabu thi nitwanze yitwe ta Mount Kenya East na Mount Kenya yonde nionekie kana ina million 10 strong kwou ina impact nene muno katika ndino na pia katika regions yonde ta ku coast region nituonie ambaye ya Meru Akamba na Kuyu nitwanzie kwitha twina umwe ni kana kwanzio manda usumbio nundu usumbio nituonie kana ukite saidila tuwe na Gachagua ni with ena influence nene muno katika election yeno yukite nundu election ila yukite ni Mount Mara revolution na government ila yibo itio perform na anainchi nimonete kana performance ya serikali yoyende na mamweto change serikali ila wibo yu ngilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuisonga na mbele serikali ya kaunti ya Makueni ni yendeka kukwatiania na serikali ya kati kwisila muvia wa meunda na itheka NLC kuthesia mathangu maitheka kauntini cia Makueni na kunengane mavalua maitheka isu ni kana kumina ngusanisio cia itheka ile cithitwe ikusiwa icio ni mbinge cia kaunti isu na muno wodini yangu Masumba mainena itina wa chathi cha mathiko ma Christopher Ndetei ulamwi wake onakwamete kwambe wa mwayu nyumbani cia kusuvia meyaku nundu wangu nisio cia kitheka andu mamusi na enende ni monania wia wa enende maukwati wanthi kunyamawa na kuveno itheka cio ni andu ala mena ukwati etho mavalua maitheka mainenganwe Ken Mulinge na Mauvo. Nikavina nikachathiki kile kithito chetele muno cha savali ya muthia Christopher Ndetei valaina na nandiki mama vote na wachathiki mkoa mututi ya Florence Ndetei tunavitha utani wake ndeti wana kiyo kingi cha valoko kala na musi wake tino wako fukuso kithekani cha eka kenda kila manekala wodini yangu Masumba kauntini ya Makueni muyola ni nawo ni nge pio ona ni yanda nene jani kutunga mubea kondo ala manangu atie moko kila kingi diulo ni unena nungwa itheka cianguni cietie thina atongoi sisi aimwita ane andu mangu nundu andu mangu makwatio benwa ni kwitha matekendu ninja nicho kiutuma mabenwa nathi twa muthumu cia muthethani wo munthi na nyondolo ndo no kulia ni kulia atongo yindi mama kuweni sisi aithina wangu ni kana andu mangu maeke kuthina National Lands Commission matondolikilete kasi yangu na upo wa title siangu na cia Makueni ile ingi mulikile wese ya kila mundu wakwa ataki yake ya itheka nikela sikindu kingi takikumile kula kwitha ko kikese umilengi mundu akwa ataki yake unene kukonya ngusani sisi kitheka wodini yangu Masumba yoneka kwa makuthelela va nikindu kia ibo muno kuona ithe witu kana mau witu twese gatuneka lana ke bandu ba miaka 30 bandu tweso tweka kitwathi uboya wa bandu athi umuswe unaweza kwithio na itu tandu ala mamuika twe ngu nitukua twena thina kuno kulio tandu ala maitu mamuika lalaku na kinamu serikali ya National Lands Commission na serikali lo unge wito wa mutiuko kethi ani facilitation ye kwenda nitio kulia county government yitu imando ndo na kweka mbesi kakwatika na National Lands Commission wiola yambe 2018 wa verification ya ngo settlement scheme andu asuma setwewe nundu nikindu ngona kena thina muno kwithia kuma miaka ila na bwetina andu mazoka makakwatwa ni mathina no thesa indi ona saa isu mundu ndatona kutikwa balaba ilete kana ona batonge munene ukwendeka saa isu pena thina mwingi webukete kani ko unundu wena kimako muno andu maitu mangu miaka ila twikalile twitwika ona jitu kwecha kusema ainena kavinane ko musomi na mutaalamu wa mondo motongo Dr. Morris Wambula ne wona taithe musiu kongamiangala masia mathiko no watambe wa kilungu cha miongo thantatu lwa yana chai kalima kaunti ya Makueni maingoma valo maitheka kindu kila kithete la to itheka kaunti ni problem yetu na nigotho Makueni yonthe in general it is less than 30% kana 20% ala mena taito dizi matona kwa sabane ko
andu ala ngi onthe makuani onthe ni masquat ni kwitha maina title deeds megalite buna ni kibeko kitu kiwota mundu kwikala bandu miaka yake yonthe na ela wesogwa ituka ndaithikwa bau no nda manthe bala kuthikwa tikutikwa kani kwitha mayana kwa title deed bayanda serikali ya kaunti ya Makueni kukwatiana na movea wa ithaka wa National Land Commission serikali ni yakati kuthinikia mathina ama ithaka kaunti ya Makueni muno wodini iya nguma sumba kuku onthe sindu lingi cionthe cikwe ciambe kungama ngakulu ciambe kungama andu manengwe kiwu na manawe kiwu mainengwa title deed kila mundu withene walume musi kwake na kwake ikala ithaka icio thike kavali kuku tu kuingo value niki kuingo title deed mundu ithaka kana kitumia ndoza bengi nacho ndoro kimutethia ndoza bangi nacho ndoro so it is utterly useless. So what we are saying ni kana ati kwikwe land verification seo na ndo mamileko verification with to quantity to indivatu then to aminwa na after that and on them my the whole process manengo title deeds on the with and on them Makueni megwa me Mtongo TV kuma mwane masonga leni kibwezi kaunti ya Makueni nyini toa mulei mulingem. Serikali ya kaunti ya Kitui ni yavithiwa kana mawaluku ala yende kwika kukone biasala na ungamei wake wu kambunini ile nene cia ungamei wake wu Kitwasco na Kimwasco ni maende kusia matunda na kuetea vaita munene kwi kaunti ya Kitui. Ngavana Malombe na ungamei wa kambuni hii ile mavikite mbe wanzama ya mbunge ya Senate ya metomele ya ilovia inandone si mwana cia kaunti CPIC ni maweta mawaliuku ni maekethite athukumi kambunini ile ni meke ya kithito na ni maliuku mena wathimo wanzama ya CPIC alama nenganiwe vakuve mwaka umwe muvitu Benjamin Mwake na mauvo Toa maluku manena la Senate mwaka muvitu yenda matwaiwe ya ikwekithio tongo wa kambuni ile ni walungala na iyo la ngalama ya uthukumi. The issue of staff costs, I know it's not a very interesting thing, but we are multitasking as an entity because we have to make profit. So we are no longer renewing contracts for people who are not performing. For Kitui Water and for performers have no business with us. So if your contract is ended and you are not a performer, we just tell you get another place. So that has resulted to a decline in the staff costs. Ino nuyovo Senator wa kaunti Kitui na ukiambua ni wenda wikithio wa kanamba yingwa athukumi meumvuto vathuka na miao. Disengagement always has a lot of pain to a lot of people. I hope then there is a mechanism of determining that performance. You know, a really very viable mechanism of making a determination as to who is performing and who is not performing. It can be tough actually on you, not even them. When you see people just losing livelihoods and they're just going and you don't even know where they're going. Kitwasco is on performance contracting, where the CEC Water assigned a performance contract with the chairman board of directors. Myself, I've signed a contract with the chairman and I've cascaded it down to the managers. I know the issue of culture change. You could be a performer but rot in terms of illegal connections and all that. So character also, Honorable Senator, is something we are looking for. So we are very fair to people, very fair, sometimes even too motherly. You must remember that was our recommendation from the previous meeting. Performance contracting. So I'm glad that you're implementing that. Kinene cha kutania nikana kiuni kiende kwambata kivaita kuisianua na wasio vawiti nani. In the old tariff, the average per cubic cost was 85 shillings. In the new tariff, the average cost per cubic is 190 shillings. When we appeared before the Senate last time, they made a number of recommendations or reforms we are supposed to undertake. And virtually all those reforms have been undertaken. Inge Governor Julius Makau Malombe no abidwa wasio biasalani o akiwene wende kuoleka kuisiani wana vawiti nani atonza maya CPK enda kilimo cha wasio kete. Is it from some dilapidated pipes in your system? Is it from your distribution networks? Is it from some construction that are going on in the county that are busting pipes? Is it vandalism? To us, actually, we know this is the thorn in the flesh. We've already been given a target by His Excellency the Governor, which as a management we must meet. We said we must be at 35% by
close of the next financial year, we start in a month's time. But remember, the target is below 25. Yes. So even at that 5, you'll still be in breach. Yeah, you have to find a way of just pushing it to 25. That should be the threshold. Vilingwa mauvo kumavamu sinlovi Janito Benjamin Mwaka. Tuisonga na mbe mwene kivila wangwatanio ya aimina ene itheka cia mukamukuku ya Matungulu kauntini ya Masaku Dominic Ndwau ni umya wito kwa serikali kuosa matambia na kwa miako ya vata mevo maofisi mausesei ithekane ila ngwatanio ino inenganite. Ndwau aeleza kana kielelo cho kinene ni kukwata maendeleo vakuvina enendi na itheka ila mavathie siekalite mana miaka mingi na mavinda kauta siethiwe imelelwa mata ona kuoswa uvathukanu na meo na ve wailu itumikenesa ikese kwa mana amwe kati wa mawendekethio maivo ithekane isu ni kwa kakoti kwithiwa makwani ngalikoni lo matwawa koti wa kithimani kuya yatakiseseni ta polisi kati wa maofisi yangi Boni Mutisia na maovo. Mwene kivila Dominic Ndwau wetakana ngwatanio ya mukamuku ni vathite iwanza kana itheka cia kwa kama ono maendeleo pevo masivitali kisasa cha polisi na maofisi yangi mavata mauthukumikwe mwene nthi hato itheka hii yaisa utumika na silia mana na kwithwa ngwatanio ino ina nyumba kivathukania kite kisioni kicha Matungulu ya yulu nyumba izo niso itumika kisasa cha polisi maofisi yangi to ofisi wa DO aiwetakana vewe lu mathukiwe nyumba sio na kwa nyumba kula manengani itheka ithi tayari tumeseta aside land ya SEC administration. Tumeseta aside land ya police station. Tumeseta aside land ya hospitali. Tumeseta aside land ya judiciary. Tumeseta aside stadium eka 7 ya stadium kubwa sana. Tungeomba tushirikiane na viongozi wote kwa sababu mkamkuu kuseta aside na ikaa tu hiyo ni land tu tumeseta aside. In fact imekuwa hapo miaka mingi tumeseta aside hiyo land imekuwa hapo. Ayongela kana itheka ila manengani ni zithiro na thina mwingi kuisia kuvenwa na vya methito meilekela itheka ni ithi na kusioso vathukanu na miao na etho ikeki wawe ola wathiwe kana wavathiwe ukethwa we undu musio na kuisia kana kuekana ngaivinda na kusikelita utethia mwene nthi. Kuna wakati ilikuwa grab tumekuwa na kesi kotini madam SEC anajua tumepambana mpaka hiyo tukairudisha tena hiyo land ya administration. Ningeomba tushirikiane na jadani ya kuwa na land pale tunasema ni ya judiciary, ni ya SEC, ni ya police station na hakuna kitu inaendelea hapo. Mondo hao ndhe awetakana matonyeka kwisila ngwatanio ya tongo iyo ndhe kuma serikali nene na serikali ya kaunti ya Masaku kwithwa hao ndhe mekileloni cha kutethia mwene nthi kuma isioni ithi sikivathukanio cia Matungulu ya yulu ndu ambe ula unengete nenthi ma Matungulu ya yulu ivinda ito ni tamakwani makotini vala nenthi malazimika uthi kotini wa kithimani nthini wa kilomunge cha yata ona kwithiwa mavathite kitheka ngaliko ino ya Matungulu ya yulu cha kwa koti yate o aitambio na imwe yao swa. Very soon we are going to give you notice. Yes, utatoka hapa. The police station. Yeah, we can do that because it's our right. Madam SEC, very soon we are going to give you notice. Uondoe kwa hii nyumba yetu. Tuifanyie kazi nyingine. Kama hawa viongozi hawatafanya jukumu ya kuwatendea. Tunataka watendewe. Tusiwe tumeseta aside na hiyo iko hapo bure. We have also set aside a cemetery. Tayari tumezika watu 7 huko. Mvaongela kana mundu aya onthe makatonya uthengesi uthukumikwe mwene nthi ona kwaile milatingia vata hata malelu na kwaile maundu onthe mandambuka isioni ithi cia Matungulu ya yulu. The roads. I know several people are talking about roads. Our roads are in a very pathetic state. But we have seen, especially zile za Kenya, tumeona tayari this one and the other one here katikati, what is going on? Here katikati ya Kitumuni, from here to Kitumuni, what is going on? The other one we have seen. Kaunti ya Masaku, Matungulu nyenito Boni Mutisia. Na endelivoti siyo yake Boni Mutisia ni hiyo kututoa nthini wa thiumo ni tusiwa kadhaiche na mauvombe ange.
witwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umandhite uiti na ndu akwata ndukathinike ingi. Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta, mutambuko, ulcers, pressure, sukali, mathina mambio, kukunwa ningo, mathina manga kukosa mwana, vinya wa mundume kana low libido, kati wa mathina angi maingi. Nukwatianie na matagitali na ataalamu kwa kuthokia maofisi maitu. Masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens, nyumbani ya Superstar Building, Golovani ya Mbe. Ilovinota ou, kila muthenya lelo ni wala Tema Road, Lois Plaza, kusianisa na Maximum Miracle Center. Meru no kila muthenya Sara Plaza, kusianisa na stage nene. Wakwambililia, Nutrithia wa Matu, New Thika Lodge, Wakeli, Tala, Nindhoki House, wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC, wakana ni Kibwezi PCA Hall, wakatano ni Wote Morning Glory Hotel, Oinge Thika Rambogo Hotel, na wakatano ousu ni Trithia wa Embu Morning Glory Plaza, Golovani ya Mbe vakuvi na vengi wa KCB, na wadhandatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB. Kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kuisila nambani i noti monza imwe noti dhandatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale kutumia leuwaku nesa tandawa ukatumia ndawata leuwaku. Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Ni twasokethia Musaisa Mwendwa na Nina Udhocha. Kamishona wa kaunti ya Kitui Kipchumba Ruto ni wenda mwika alama na thina wa mamutha meyumilia na kwiyandikithia muvangoni wa serikali wa kazi mtaani ula kwa oyu unenganite mawia kwi amwika ngili umwene 14 kaunti nesu. Ruto ni waeleza kana muvango suolotete kuolanga mua wa mawia katikati wa amwika aithingilila wiananu na kuandikithwa kwa makundi onthe mevo alamekala na wonzu wa mamutha. Onesimus Chalo na mauvo. Kaunti Commissioner wa kaunti ya Kitui Kipchumba Ruto na umiwetano kuyamwika na mono alame na mamutha memwanye kwiyumile na kuyandikithia na muvango wa serikali wa kuandika amwika nthini wa walanyo wa kazi mtaani walanyo lonenganite mianya ngili mwene 14 kaunti ya Kitui na vala walanyo wa kukitana mua wa mawia kati wa amwika. Applicants with disabilities are encouraged to apply and will receive what we call priority considerations. And we are going also to take one person per household, not two, because we like to reach a very wide area. County Commissioner ya serikali ni yombanite kuikithia wiana nu vate kuvathula mundu ona wiva valwa kulela mena mamutha memwanya kwa sevusoi kwa wito munene na kususia mianya isino kana kukwata vandu va kuthukuma valwa kueta mawia amwe ni matonya kuthukuma ni asume na mamutha memwanya. We shall have what we call tree planting, seedling production, seed bed preparation in partnership with the KFS and of course the County Department for Environment within the county government. Dealing with environmental issues, they'll deal with urban issues, roads issues, and we are going to enumerate the same in some few minutes. The program will be implemented under the supervision of KERA and KURA engineers in collaboration with the national government administrative officers. Walanyo uu wakazi mtani wendea kunenge amwika otuika ukwati wevinda na wekwati wakimikalile kwena na County Commissioner vaimwika wele kutuanza wa walanyo uu nundu ini nziemwe ya kwako ukwati wa nthi ya Kenya. Delivote Vlingwa Mova Mutongoi TV Nita Onesimus Chalo. Seneta Mwolote wa chama cha ODM Beth Siango ni wathuthie kalima Kitui na nthi ya Kenya kwa vamwe kukwatana na kutethesia serikali kukitana na siko cia kau wake mivai na ila sende muno kwikinyia kila muthenya. Siango anene wodini ya Ngomeni mwingi ya yuluka vindani kaleitwa yese kikalo na mwaitu cha kunenanisia matambia alama ilite kuoswa no kenda kumina siko hii lina musangi ni watumbanisia mauvu. Onena itina ukikalukina mwaitu Seneta Mwolote wa chama cha ODM ni umania kauwa kimivayo wetata siko selo mina no kenda muwu kuoneka. Tukomeshe dhulma
mashinani. Kwa hivyo wanaume wetu, wanawake wetu wasiuane kwa ndoa ama kwa uhusiano ama nyumbani hata na jirani. Kukiwa ungomvi, suluhisheni kwa amani. Komesha dhulma. Jumbe ya unyanyasaji na kukomesha dhulma tunapaswa sisi wote wanaume kwa wanawake tuipeleke. Sengo nukweta vaive tawangu usaniso kana kauyengi oweta kana wetha mitono ni yaima andu matani sevateva tawakaona vala mavinda maingi withitwa utwaise wasi wa mathayo. Wanaume ndio uleta dhulma mara nyingi. Kwa hivyo wao waelewe kwamba si vizuri kuuana ama kuumizana. Wao wapeleke ujumbe. Na wanawake nao pia wapeleke ujumbe, maana mara nyingi ni wao udhulumiwa. Kwa hivyo tafadhali na wao ukiona uko kwa uhusiano ama kwa ndoa ambayo imesambaratika, toka ukiwa mzima. Kwa hivyo ujumbe ni sisi wote. Nguripoti ya Vulingwa Maovo kuma wodi ni Ngomeni Mwingia Yolo kaunti na Kitui Nilina Mosangi. Tuisonga nambe ni vinda yumu kwa ndongo isi maskulu na mono maskulu ni secondary kwithiwa maiseli mbesa cia capitation kwambata kwatho wa wasindu tamaliu na ingi asi kwithiwa na vinda yumu ya kiukwati na kutawa kwi masukulu ni andu ala mamaete isindu cia kutumia ni amuma maundu ala mekumbelite anene maskulu kwa principal Ben Ngatho maundu ni kivathukanio. Omundi tuikunikela undo principal wa skulu wa Masinga Boys unatumie uso ya kwikia wemi ndini wa kitheka cha skulu na kuolangala manene ile tumika kila mwaka ndini wa kuwaliu. Vane vala vatueve kitheka skulu wa Masinga Boys skulu lawe sub-county ya Masinga county ya Masaku wena otalo wa ciana mbe wangili omwe na Ben Ngatho ni wamongamei kana principal wa skulu avikie vambe welungu ya mwaka omwe muvetuku. Ngatho akivika vai na kielelo cha kusonja skulu mbeke masomo na chambe ni wethe iyo tondo kuile kila vandu kila skulu ena maomu tamase ikwethwa mateno kwati wa kuyana na kitumine ke ofisi ukaselo wa kweva kwambata kwa ngalama ya mekalele tuikoluka na ingi mbeza cia capitation iselewa na ende ngaliko ni ingi masupplier metha mama kwete ngingo matone kwevwa ni amuma maundu ala meutuma alimu anene makeiwa kuritaya miaka yo iteme viku mundo wina eka 40 na tunambie kuima mwaka lona theli wa 2024 oyuri tuimete eka ya mweli na tuvandite ndengu na mbema. Lakini Ben Ngatho ni wevangite kwa vati ethe yekitheka lakini Ben Ngatho ni wevangite kwa vati ethe yakitheka kinene va skulu ni wa Masinga yene we skulu ne mwathime na kitheka na vau ambesya muradio ulokwete kitheka cha eka mbe wa miongo ina vama vandite mbemba na ndengu ila kando na kunenga skulu leu itetheche muno ona ingi kutethecia ciana ila mbineye muno vyo kweva fees mbemba hivi sikatomeka kwa kweva ciana skulu pia no tuvandite bike sikatomeka kwa kusomethia ciana maundu ma kilimo kya biashara kana cash crop farming mbemba ino na ndengo ino tukasinenga value na value ya mbesa imwe tukosa witheni twanenga ne kwa bursaries cia ciana kuva school together twinenge ciana bursaries ciana ila asimo matena uwezo wa kuiva fees tuendani kana ciana ciombe cikale school. Principal Ngatho eweta kana mwaka muvituku Masinga yato ye ciana yana imwe 26 university na yu mwaka ome na kielelo cha kutwa ciana mbewa maana ile university na kitumine kiuno ngina akosa matambia tayi na akethiwa na kila asoili makita ata mbinu na mikakati ya kuyanesya undu nikana withie cia kala skulu ni cio soma cio vitanesa skulu yende nesa na mwaka na theli tunatwaita ciana yana miongolia 3 university mwaka otu twambewa ciana maanaeli na ni tukulia nikana ethathe mundu ukwigwa atethese ciana ila ci maskulu ila itena weso ati initiative ya Masinga Boys Secondary School nikenda withie ciana ni cia soma na itwateja andu baitu ma Kenya na nengi maundu ni kwivanga cia wendi wake ni kila mumaniwe ekale skulu na nicho kuvoya mundu wonthe wa ngoyo lau no lotona kwenda kukwatiana na skulu woitha no nthini wa muradio wanema kana ingi kukwata mbausiana ila mbine kefis ni muthoche skulu ni wa Masinga nyeni tawa Caleb Chalo va Mutongo TV Vilingi wa Maovo.
Tuisonga nambe President William Ruto ni wasakana nimekuvathia kilungu cha miongwele yuluwa yana cha nyumba cia wa munini kwi maofisa mausese ta Kenya Defence Forces, National Police Service, National Youth Service na alama Kenya Prison Service na gavana wa county ya Iluvi Johnson Sakaja aikwata mbau itambeye na kwasiane yutethesya maofisa alamethitwe mayikala nyumbani nthuku. Minister Alice Waome nake ayasya alamethitwe mailiana na muvango wa nyumba cia wa munini tamena kundu kungi kuseo kwa kwikala na nyumba cionzeo misieni na mayisi thayu wa kwikala isakine. Police force, people who we expect they take care of our lives, they protect us, but we've never accorded them the kind of dignity that they deserve for the work that they do. I want to really congratulate the CBK and the whole fraternity of Treasury for giving back dignity to our police officers. My brothers out there who are discussing affordable housing, most of them, Your Excellency, have houses in. Mitheneli itina wa gavana wa Embu Cecily Mbarire kueleza kanave na mavinya kuma kwi silikali ila yivo na alame uvuthiisya uthukumi wake nguthu ya Mwaito ni yayumilia kumutetea gavana Mbarire nthini wa chathi cha kutania madaraka dinu na eleise kana atongoi amwe anene nthini wa silikali tamainde cia mbumbano cia Kimbithi kaunti nisu keleloni cha kuvingisa uthukumi wake wa kiuteti. Wakome hiyo tabia, sababu sisi kama wamama tunapenda gavana sana na tunataka kufanyiwa kazi na gavana. Wasisuie gavana kutufanyia kazi na mambo ya matusi. Kama wanataka uongozi wakuje 2032 tutawapea kura. But sasa wakubalia gavana afanye kazi miaka yake 10 ise. Na kama wanaendelea kutusi gavana, wanjue kwamba sisi wamama tumeamua hakuna mwanamke atawapea kura hata mmoja. Mtu anataka kuitisha kiti, aitisha na njia ya heshima, aitisha kiti yake, achane na gavana. Wamama tumekasirika na ndio tumetoka kusema gavana ametosha na ndio tunaenda na yeye. Tunaomba wasisahudhuriwe ni mtu wowote kama wowote. Na akiendelea kutukana ni wao wamamtukana. Tutapiga nduru, tusukue miti juu na tuende mpaka state. Saina siatilika teka muonza na usuni uwe muthia wa vilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na edhi waditethani sana kesha rona ndinda dhinu wa kunengelelio vilingi kwanzia ya meko na kwa vamwe tukwendeo tukua kwa ila.